Kublejan made ipivaro, hakani ka video kwa opens nyao chapi, wadi bi namo susai ki nyao ngut ki wan nakaju ka family hapo kari. Tene yi idaw susai ki kamte waro, te ton paj iya kani ka video hadu wakun, kanang wayo tip iye wasakiat. Te hamdam le uye subscribe yo new channel, kanang wayo pteng cho piu yo, yi ki video watame te ton sedangi. Ha iwi ni ijia wasnyao pala hadu kate iwam rap jo jia iwada jia hakatu kasngi monde ha iwada uwi umanpa delang wakiwi wan kiwa hayung hasem yong o daya lai ki chaka wi ka even weikat wadang liwan ki haluti daya di bilut ki waro plak ne hei yeto wa ini iwa jia waro uwi ubru wayo weida khana u wa hei por wa mi ke udayu uyakani ka kari hendai ora wa penyeng harut sarok weida uni umanpa wa chong hajan kate ka kari weida ong u wa uni umanpa da yobon jingmut yobon perkhat ha u weida khana ule wa iwa penpala cho ye o wadaka dakatowel hakayit yong kate ka kari kamte da lai kali uya uti umanpa wa o to uwanai wan wa ile chong u kamte semen harut kari uti umanpa da jubab uya o dai waong wadawan kinakawi ka event weikat wam uyo hotel ki usamet darai ki wo yathia pen hapo kate ka kari ka wada penyeng ki ha sector 27 kamte uti ubru da kentu uya o penyeng ya kate ka kari u chaki parking wa hayau I warap chengan yaki nei ba kamte harut sarok usamet man chengan yaki uti umanpa da yeng u na ite itau yo kan ria ya kate ka kari nei te tangwa uni ubru da suba uwachia iyira iyi nei ba wayus nyau si ba o ya uti umanpa kamte da lai udap te jinge u chapo kate ka kari wei hadin wada jinge u hapo kate ka kari hei te da yu u wa rungut ki bru ki wada yap prai ka wi ya ka wi wan wei kate ka kari da dap ko dei prai wei da sma prai ba ko le kamte da kharngiet u dei yong wa bait wei da tan u ya uti umanpa chalai dep te kli u ya o yi wachia wa ile ya prai ki te ki bru kamte ka wi ya ka wi wan wei kop sar to le ki bru ki wada yap uni umanpa da khana u ya o waro I wachia dei wa ong wa kiti ki family yong o dei lang wa o le de dep di bi lutki nei te idaw de ya yap lutki dei wa ong le wa o le hadin san minute da yap hi o te wa ile chim ki ya kani karai kamni te ton abi chakmat kamte mar uni ubru da phone ambulance u wei da ki libo ki ya ki hospital tang wakat hopoi ha hospital da pentip ki wada yap lut ki waro wei uni ubru da ong ule wa madai warap smart ka ambulance upoi te boy uti umanpa dang yi ki upen im ya ule tang wakat warap slem ko upoi ole da yap u kini ki nyau ngut ki wayap to uti umanpa uwa so phau ars nem irta ka kurim wa maya yong o ka bei upa yong o wakili ngut ki kon yong o ar ngut to ki kanthai wei to le ki kon kha ar ngut namo ki twins ki wakhat lis nem irta kat wasa wi wan to uchanrang wei to le ukon wa he do yong o wakhat sans nem irta hadin ini waro ki pulit da kanre ki yakati ka kari wei napo kati ka kari wadap dei parai da chem ki ya ibam wakawi ka chithi namo ka suicide note haka wada karpat ki ya uti upayu arbe yong uti umanpa wo le pendep niam ya kamet wadang sa yong ki ida wapan man ya uni umanpa delang wakitikin rungut ki family yong o wo chim ya kani karai wo penkut ye mansen wa koridor yong ki to nei bha ka poisa we ni de pentip da upayu arbe yong uti umanpa we da khana ule wasan sngi manchwa da phone uti umanpa ya o dep te khana u ya o waro iwajia te hadu kat wan tangka sang kati ka poisa ka wada panman ya ki wo poi chadu uni upot te yo tibnia cho ton abi chakmat uni umanpa da yut unakawi ka chnong chakawi wan yo light naki wa be ram wan naki pulit hadin wada khang ne sis ka beng ya ka factory yong o nei ba wada bon ka poisa wasa ram ko o wei uni umanpa da jangai ule naki wa hayung hasem yong on rusnem nei da wa yut unaki wa be ram ya o hadin wada sis ka beng ya ka factory yong o uni umanpa da sedang ule wo kamai taxi tang wakat wada bon wasa ram ka beng ya o memu e ko ya udu heini hadin wada depsis ko ya ka factory yong o da sis wan ko sa ya yung yong o waki keri yong o le wei da cha maham ki le haki wa be ram ya ki wei uni umanpa da pentip u ya ite wro cha upayu arbe yong o hei por wa phone u ya o haki sans ngi wada dep wa waro da ban ram u ar phau kror tangka
แต่เฮยโตวันวะให้วันเจียอินิวรอkini kinyang dadi bi kiyo penyapen daki yaki de hapo ketika kari hapan skula Haryana tangwa kini kinyang to kiwana deradun te haduk kat wan nyawar a yaki pili kite ki lingut ki khana ki wampuyo bhau im ye jing im yongki dahap ki wo di bi lang wei wo pen kut ye men sen yongki de du nei bha kate ka poisa wa ar phau kror tangka te du kini don ye subscribe like we share ki video khub le jibon